Inkontru, l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Fil-lukanda Fenicia, il-wirja Reflecting Surfaces qed tisibixxi l-arti ta' Eric Kaiser li tlaqqa lill-uman u lill-inanimat fi dialogu. F'Baċir numru 1, Bormla, se jerġa' jsir Doc Music, serata ta' mużika bis-sem ta' artisti bħal Ira Losko u Kurt Kalleja fost oħrajn. Fi Pjazza Teatru Real, il-kunċert Tra Cielo a Cinema se jippreżenta mużika klassika miktuba għaċ-ċinema minn Ennio Morricone u Marco Frisina. Fil-Knisja ta' Santa Katarina tal-Italja, il-Belt, il-kunċert Made in Malta se jiċċelebra il-mużika korali Maltija u l-iżvilupp tagħha matul is-snin.